Premda djeluje kao Tibet u McLeod Ganju smještenom na planinskim obroncima sjeverne Indije, zasad se o Tibetu samo sanja. I'd like to go back to Tibet, my own country, but I can't go back to Tibet now because of the political issue. U McLeod Ganju najveća je tibetanska zajednica u Indiji i zato ga Tibetanci zovu Mala Lhasa. Ovdje se mole u hramu njegove svetosti Dalaj Lame i odavde već pola stoljeća čeznu za Tibetom, još od 1959. kada je nakon ustanka u Lhasi u Indiju predvođena Dalaj Lamom stigla tužna tibetanska izbjeglička karavana od 100.000 ljudi. Oni koji su otišli izgubili su Tibet. Svoju veličanstvenu palaču u Lhasi Dalaj Lama zamijenio je puno skromnijom ovdje u McLeod Ganju, skriveno iza ovih visokih zidova, danas obavijenih maglom. No ovdje je barem blizu Tibeta, iako je realno gledajući od njega puno udaljeniji od bilo kojeg drugog mjesta na svijetu. Nakon odlaska duhovni politički vođa Dalaj Lama više nikada nije posjetio Tibet, kao ni većina Tibetanaca koja je tada napustila domovinu. Tenzin gotovo da se i ne sjeća Tibeta, slike Lhase iz djetinjstva već su mutne, ali mu je domovina i nakon desetljeća emigracije ostala u srcu. Everybody have a willing to go back their own country, you know, but we are waiting for the freedom, for the independence for the whole Tibetan people, you know, because we need the complete independence from the Chinese government, not autonomous region, you know, but we, as far as is me concerned, we need the full independence country from the Chinese, you know. All people they hope that once we go back to their own country and mother native land, you know. Tibetanska vlada Lhasu je zamijenila gradićem Dharamsalom na sjeveru Indije, gdje već pola stoljeća djeluje u egzilu. This administration is not recognized as a government in exile by any government in the world. But in the eyes of the Tibetan people, both in Tibet and here in exile, this administration is their true representative. U Ministarstvu informiranja marljivo se radi na informiranju svjetske javnosti o bezizglednom položaju Tibetanaca u okupiranom Tibetu. Osim na engleskom, vijesti o Tibetu i aktivnostima Dalaj Lame pišu se i na kineskom kako bi se među Kinezima probudila svijest za tibetansko pitanje. We don't send to Tibet, but these people they visit. When they visit here, they take newspapers, everything we publish here, CDs, VCDs. But in this, they're not allowed to read in Tibet. No ono što trenutačno najviše zabrinjava tibetansku vladu u Dharamsali je sve lošija demografska slika Tibeta. Do Lhase je već stigla moderna željeznica, a na platovu se već naselilo 7,5 milijuna Kineza, dok je Tibetanaca samo 6 milijuna. We feel that we are, swamped by the superior demographic strength of the Chinese people. So if this, goes on, we feel that, this our identity, our culture, religion, way of life will be totally, undermined. – 2008. ovi prizori iz Lhase obišli su svijet. Tibetanci su se pobunili protiv represije kineskih komunističkih vlasti, ali pobuna je ubrzo ugušena, silom. Nakon nemira u Lhasi u Dharamsalu povremeno pristižu prosvjednici koje progone kineske vlasti. Na dan moga boravka na sjeveru Indije, ovaj mladić pobjegao je iz Tibeta. No, he won't go back. Because if you go back, they will catch him. So he got a bullet on his left arm. The bullet on his... And it goes here to there. And then there was bullet shot on his head. This is tibetonline.tv studio, and we produce DVD and we upload on our website called tibetonline.tv. Every month we have a news. Vijest o bijegu tibetanskog prosvjednika odmah je objavljena na internetskoj televiziji, kao i dokumentarni film snimljen u Tibetu. Nakon što su ga vlasti otkrile, autor je morao pobjeći iz Tibeta, ali je donio video svjedočanstva o represiji i gušenju svih oblika slobode.
na napada na kuna nimu go zamanin jikara dama kudama zidama nimu tamchi yuze hojmanda dama chakka ga dinandar na ni go wot kanchin ga sirna wo kanchin 제가 디 제가 칸두키야 동안 머치즈요 머두 제가 찌즈이 샤콘데 짐금 찌찌나 에리지나 찌나 마리 랑랑아 요콘 마리 denjikten ngalgon sonjuga chida kurgechi muzridina. Budizam je središte tibetanskog identiteta, a Dalaj Lama za Tibetance svetinja. Za većinu Tibetanaca nijedna se sloboda ne može mjeriti s onom da posjete svojega duhovnog vođu Dalaj Lamu, a 6 milijuna ljudi u Tibetu već je pola stoljeća uskraćeno za tu slobodu. I really, I love him and I like to audience to him. So that's why I come to India. Dalaj Lama je mirotvorac, dobio je Nobelovu nagradu za mir upravo zbog zauzimanja za mirno rješavanje tibetanskog pitanja koje opterećuje Kinu. No zbog beskompromisnih stajališta Pekinga pregovori su uvijek propadali. Tibetanci su dovoljno realni da ne traže nemoguće, neovisnost Tibeta. We have asked for two things. One is all of Tibet should be reunited under one single administration, and that administration must enjoy genuine, real autonomy. Iako Kina iz dana u dan postaje sve moćnija, a pregovori ne daju rezultata, Tibetanci ni nakon pola stoljeća nisu izgubili nadu da će se jednoga dana vratiti. Definitely with the leadership of His Holiness the Dalai Lama we can go back to Tibet. It's very difficult, because you don't have your own land, We are as a refugee in India, A dok se ne vrate, važno je sačuvati kulturu, jezik, umjetnost. Institut Norbolinka osnovan je prije 25 godina upravo s tim ciljem. Ovdje se školuju tibetanski studenti iz cijele Indije. Our masters of these art sections, they are trained in Tibet. Most of these masters in our sections, they have learned this art from Tibet and they came into exile. So we invited them to our institute to teach this art to our younger generation, those who were born in India. Pregovori između Dalaj Lame i kineskih vlasti se nastavljaju, a i nova američka administracija potiče obje strane na kompromis. Neovisnost Tibeta postala je čista iluzija, a mnogi se pribojavaju kako Kinezi čekaju da Dalaj Lama umre i da Tibetanci ostanu bez duhovnog i svjetovnog vođe. Kako sada stvari stoje, vjerojatnije je da će Tibetanci u Indiji, ovdje u Maloj Lhasi, i dalje čeznuti za Velikom Lhasom, a Tibetanci iz Tibeta hodočastiti u Indiju na primanja kod Dalaj Lame.